lamsogo friends song nirokni bagai tini kaisa topic toboi phaimani kaini topic toboi phaijak nirokni bagai nirokno kaisa saklai mang hinkhe video no sengani sikang nirokno masao tabuk nirok class 8 pass wngjak ngoi direct madhyamik o sogani musugui tongkhe ang bai kwrwngdi haike madhyamik pass wngjak ngoi tongkhe direct 12 pass khaigi manai ang bai kwrwngdi bahige pass kaini angkhe tabuk nirok nos exam ni bisingtwi nirok exam number kabangma gaine pass khlai manai madhyamik tei 12 ni bagai nirok pass khaigani musugui tongkhe fail wngoi haike ba madhyamik marks percentage kabang ni nagani musugui tongkhe nirok nos exam ni bisingtwi mark kabang magai pass khaigui manai hingke nirok ni friends angnobo salaidi omo hai je nos exam ni bisingtwi pass khaigani je rogoi exam rona hingwa sugui tongkhe nirok madhyamik fail wngoi tongphano wana gana ya 12 fail wngoi tongoi pe wana gana ya nirok WhatsApp group ko video ni description no link manai or jaga ko nirok click haigei ang bai WhatsApp group ni bisingtwi kwrwngoi manai hingke te kaisa ko nirok je government job haike ba private job rok ni bagai naitugui tongkhe o video ni description no link rojak tongo WhatsApp group orono ang bai kwrwngdi hingke kwrwngla hangke belai ke janai tani hingke ang tabo video upload khairo hangke WhatsApp group ko bo share khaigei rogo hangke nirok oro jaga kono video notification maya ngoi tongphano nirok WhatsApp group ni bisingtwi notification rok mawi mau haini bagai WhatsApp group bai join khaigei na hangke belai ke janai hingke tabo PDF rok ang tabo WhatsApp o tabo send khaimaya tabo nirokno video share khaimaya ngoi tongkhe video rok share khaimaya ngoi tongphano nirokno WhatsApp group ni bisingtwi PDF rok bo share khaigei rogo notification haini bagai nirok oro jaga ko join khaina hangke belai ke janai nirokni bagai hingke tinini topic hingke omono hingke tabok te kaisa topic hingke ta private job sung daily update job government job narok nailaimani tinini job hingke part time job no nainelaini rok je samung khaigani wini oro part time private job khaigani interest tongkhe nirok samung ko khlaiwi manai amungke hingke paripono nainelaisinai job vacancy urgently requires sales executive having minimum 2 years working experience for our retail German store hingke tabok je interest tongnai rogo samungo khlai manai nirok oro 2 bosor ni experience bo tongla hangke sanai hingke nirok ni biodata hai ka resume no sanajak mani no borok ni email lo pathokdi borok ni email pathogani ke nirok ni borok ni email ke 99lavelSAGT@gmail.com oro jaga no pathok nirok ni CV hai ka ba resume hingke friends ok tinini jorate asuk jora nang sinai khanani next video go khana Sunday go hingke je purana update kabang sokphaigo hingke nirok khanani bagai ready tonglaidi tei omhaike video no share khaigani bo tapulaidi tei kaisa ko payani video payani sikang nirok no masa request ma khaigo madhyamik haike ba 12 pass khaigani interest tong hangke madhyamik omhai rok percentage kabang nagai pass khaigani musugui tongkhe ang bai WhatsApp group ni bisingo kwrwnglaidi haike nirok kabang mark magai ne pass khaigi mane sujaratoni friends ong sinai jotono no hambai।